إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسول سمتك ودائم بمها بفرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميريج موضوع كي ميستهم كتريجا فترفاوا شركوجا بين عملتا ميستهم كونغولا شركوجا بين عملتا. هذا ميتانغا مي موضوع مراد كي مسلمون كتريجا ميستهم كونغولا شركوجا بين عملتا مسلمون ने अधिक किया अगर तिब्बस मिस्ताहूँ के तरह के शिरक का अमरता बड़ंग बहुरे विद्वावेरी अमरता ए बहुरे वरम बड़ा अति मुस्लिम मुजितमा तोगा मिफदा अमरता बड़ा फित्री फरसिहुन ननी अति शैताना एम्मे बड़ा मसक्के बस कुरानी मुस्लिम मुजितमा तोगा के तरह के मिफदा अमरता फितरे तो ए मुस्लिमों मगफुरत दे तो भी है नहीं मसक्के कुरानी रे यादवार मुस्लिमुन ने किया अगर मैं उड़े एमी हूँ नरक गेंदवे तो ए ना मसही कुरानी काफिर न की एमी हूँ नरक हक को अगर वामी हूँ एमी हूँ न कर देंगे तो सवाल बस नहीं एम मुस्लिमुन के तेरेगा ए बहुरी शिरक के बैर अमल तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरगन मिन्नगे खबर दे बैफवे एकदांगे वही कुरान बैफवानी वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून मिस्तम के तरंगिना मी हूँ अल्लाह का ईमान नवते एकदांगे शरीह कुरा हालुगा मेनुई आनक ईमान बेगन तिबे बशिर कुकुरते बा गिना मी हूँ ईमान बेगन ने किया कि तिबे शिरुक का अमल तम मिस्तम के तरह बहुते बैवर मी अमल तकुं सलाम बेगन नूनी अलगन में हे अमल ता अलगन में न का साबितन नुकुरवे हे अमल के फतुगा अलगन में मिकुरा हे अमल ता साबितन अलगन में न का नुकुरवे रे शिरुक का अमल तकुं अलगन में सलाम नुआइंदा शिरुक का अमल तो के तरह अलगन में मसुनी बेगन तिबीमा मिवागत की एक कुरवे हे अमल ता बातिल वमुने दान कुरवे हे अमल ता अलगन में नुस एगी बातिल वगैंग एदानी हिंबीमा अलगन में एकम विस्ना फिक्र कुरंजे ए शिरुक का अमल तकुं सलाम वगैंग अलगन में न ग्याम दोगा अजाब अमांका ओती अदि अलगन में न हिदायत के फुरिहम नसीब वस्ती बिगे मिदानी ए शिरुक का अमल तकुं अलगन में सलाम बीमा ए कीत कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवा फमिवानी अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून ईमान वे एबामियों के ईमान का शिरुका मस्सुनि नुकुरी मी हूँ एमी हूँ नरे होती गियामत दोगा अजाबों अमान का आदि दुनिया के हिदायत लिबिगम वा मी हूँ नकियो समा एबाम ईमान वेगन तिबे ईमान का शिरुका मस्सुनि नुकुरी मी हूँ मैं ईमान आदि व्यकस नुकुदे ईमान का अलगोन में शिरुकुन सलाम को साफ कुरंजी है ईमान का शिरुकुन अलगोन में साफ कुरंजी है शिरुकु के अमल तंग अलगोन में देने का नेगें नोनिया का अलगोन में नकंग शिरुकु के कंतता का अलगोन में ईमान का अलगोन में नका साफ है नुकुरवे खालिस ईमान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में की बैंक एदिवोडी का नवानी खालिस ईमान का मुके शिरुकु मस्सुनी वेजिया ईमान का अल्लाह कबूल नुकुरवान
mu'minuga gotuga Allah balla udenu gannawan ema ekang kamang algon bisne jeha fikur kuran je ema e amalu tan algon men dene kane e amalu takun salam ba maromoga kuriga ema algon men mi muslim mujtama tahuge terega hori shiruhuge mifata amalu tan algon men dene gannam wi e amalu takun algon men salam ba mattaka enkamun algon men mi mawduga kuriyadani muslimun kongule muslimun ge namuga mihun muslimun ge namuga tibe kongule shirkuga amal takabe enkamun emme furatama mawduaka miyoti Allah subhanahu wa taala haram kuravvikame halal kumugayya adi Allah subhanahu wa taala halal kuravvikame haram kurumuga matifanti tahuge mihunnan algon men kiyamanterikan ada माने की तश्रीउगे कंतत्ता होगा या नुवता तहकीमुगे कंतत्ता होगा अलगोन में वेरीन नक्किया मंतेरिवो मतीफंती गे मीम नक्किया मंतेरिवो तश्रीय किए अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे कमेंगे एकना कुरवा कमे एकना गे हग्गो गे वा कमेंगे तश्रीउगे कंतत्ता आदि तहकीमुगे कंतत्ता ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला खास वे वा कमेंगे ekamuga algon men ehem farate baavere ko genwa sharu khanda eluvum hukum khanda eluvum ei Allah subhanahu wa taala khas wegen wa kantattan ei ekantattauga algon men ehem farate baavere ko fikamuga wanama shirkuga teriya wadegen edani shirkuga teriya wadegen edani ei algon men nabar bodan mujtama tahu terega fitri famiri muslim mujtama tahuga Allah subhanahu wa taala khanda eluvi hukum taka khilafa Allah kanda eluvi syariata khilafa syar'u tak kanda edemun dairuga e hukum tak kanda edemun dairuga algon men ekam balagane ekam kama kiyaman terikan adaku ei shirku ei kankang halal kuravun kankang haram kuravun ei Allah subhanahu wa taala khas wegen wa kantatta ekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuravwa femiwani innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal kantatta wani bayan veni mifaye adi haram kantatta veswani bayan veni mifaye wa bainahuma umurun mushtabihatun adi edeme dugave shubha kantatta ke la ya'lamuhunna kaseerun minan nas ekantatta mistam gitane gina mihunna kan nege ne kantatta ko hukume ane ki halal kantatta ka haram kantatta ka meti Allah subhanahu wa taala ekanange rasul ve kalum medugari kurabba bayan ko debba den edeme duga adi bahuri shubha kantatta ke ekantatta hoga hukumi bayan korwani ilmu warin ei Allah subhanahu wa taala khanda alubba fawa usul tahuge darhum adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanda alubba fawa usul tahuge darhum ebe kalum ekan kamuga hukum e bayan korwani ekamak ede farata khilafan algon men ekan kam balagane gen nuwan Allah halal korwa fawa kame ehim faratakum halal kurima Allah halal kurawwi kame ehim faratakum haram kurima algon men ekang ei haram kame kamuga balagane gen nuwan adi Allah subhanahu wa taala haram kurawwi kame ehim faratakum halal kurawwi ma ekang ei halal kame kamuga algon men balagane gen nuwan muslimuge kotu algon men tibe me to algon men fenna algon mujtama takun ebawe hukum kanda ala majlista hedifa e majlis takun riyad wal qur'ana sunnata khilaf kantatta nimma mun edani Allah subhanahu wa taala soriya ko kanda alubwa fa huri hukum taka khilafan hukum ta bayan puramun edani ekantatta algon men balagane gennuwa ekantatta algon men kiyamanterikan ada ko gennuwane kofikam gawana ma shirku e kureveni ei Allah subhanahu wa taala khassa kame algon men ehim faratakan algon men amurai ema shirku e kureveni ema algon men mikan kamuga Allah subhanahu wa taala khassa wegen ba komme kamek gaves algon men ekalaange khassa kuranjehene ekalaange khassa evves kamen algon men makhluugakan amurada fi kamuga wanama erum badegen dani shirku ge tereya badegen dani ei aam kon algon men mi bayan kurani Allah subhanahu wa taala khassa evves kamen algon men kankam balam mi Allah khassa kametto Allah khassa evves kame algon men ei evves kame makhluukan amrala fi kam goijja ishiru
ei shirk ema mikang algon men dena kannan ga baje mi algon mo mujtama tere ga huri kantatta mi tashri'u ga kantatta ka tahkim ga kantatta mikang kam eba algon men ge tere ga majli hen hadaga ba kurave mun ga bade qur'ana sunnata ek gotak kurave nyamasale nei ekam qur'ana sunnata khilafan ekam kurave ekam gawa nama ei masale algon muslim go to tibe ekam balagane genne nuane ekam balagane genne raddu kuranji hane kanta ei qur'ana khilafa radiyati tikanta Allah hinge bigota khilafa radiyati tikanta ekam takan algon men inkar kuranji hene ehnu ne shiru getere wadi ganda mai Allah rasul Abdullah ibn Abbas ekben riwaya ge mewani nikam bandawa be kalum ge aqida huri goi ebe kalum ge aqida huri nikam bandawa ekade ge fanu ge samanu ga mi stam ge terega mi masale mi jehuni adi ma bodo masale vesnu ne ma bodo masale vesnu ei hajju ge masale mi jehuni hajju ge masale mi jehuni Allah ge hajju ade tin battare ge hajju ei hajju qirana hajju tamattu'a hajju ifrad Allah ge nabiya ko bi hajju qirana emme hajjatta kalifan kurevi umurun kalifan kurevi emme hajje ei hajju qirana kalifan kurevi hajju qiranu ge miwagotaki miqatun ihram madigen as hajju ge huriha kamen nimenden ei ihram ge hunna mijeni adi umra wegen ihramen wekkende hajju kantan nimenden tawaful ifada ko sa'yu ko nimenden hunnan jeheni ihram ga emma wara gina duwastake ga baje ihram ga unna wara taklife war bod taklife ekam hajju tamattu ga mi wagotaki eda gotak gos umra ko fa ihram pandam biden aneka hajju mahuge avwana duwahuga ihram ga banen hajja wakin aneka emma e fasihata hajju tamattu ga magun hajju kuram fasiha fasiha eba algon me mihar duniya ge gina mi hum mi hajju mi qurani tamattu ga magun algon me diwe hinges mi qurani tamattu ga magun Allah ga nabiya qura bi hajju qiran ekale ge faanu hadis fulo astamini timan kale ge faanu bes mi hajju ga hori undagu kan kurin timan kale faanu igi wada garnawa nama tamattu ka badal ko levvim miqat timan kale faanu badal ko levvim hai nei tamattu ka ekam miqatun kalifan ihram bennewi qirana kema qiranu ge kalifan unne emma e faada bodu hajj ge gotuge kalifan bayan kuravi mistakna lui fasiha faada bodu hajj ge gotuga e kalifan bayan kuravi tamattu ge hajj e kalifan qiranu hajj kuravi ma baybe kaluna mihi we wada gati qiranu hajj emme molo ituri qiranu hajj kuranje yani mi masala ge ibn abbas mistakun bahusuk mikuri bahus kunima ibn abbas mi vidalwani timang kale ge faan mi vidalwani Allah ge nabiya vidalwi bas pule abu bakr ge faan umar ge faan mi vidalwani Allah ge nabiya kurbi qiranu hajj ma qiranu hajj ke me awla kam bodu mane Allah ge nabiya kurbi ma ekam abdullah ibn abbas ad aswa foti Allah ge nabiya ge bas pulu emme awla kam bodu ge mani tamattu ge hajj kama ekali ge faan mi vidalwani tiyabami hum tiyabunani aw bakr ge faan umar ge faan vidalwi timan kale ge faan mi vidalwani Allah ge nabiya hadis pul kurbi tiyabami hum kantatta tihen hurejje kam gawanama ekashi gembe tiyabami hum maccan udun hilage ware Allah subhanahu wa taala wesse mi adi abu bakr ge faan umar ge faan ay mi adi khulafa ar-rashidun ge isde khalifa mi bebe kanun tabawa mesebeng algon angawa mi istakumna abu bakr fana umar fana bote mi bidal abdullah ibn abbas min rasulullah sallallahu alaihi wasallam bote mi bidal Allah ge nabiya ge basfulu ge macca evves mi hegge kitam me mati mi hekkam gavies ehm mi hegge bahen isnu kurave Allah ge nabiya ge basfulu ge macca ei ekale ge fana dina behe gotun e bidalwa komme basfulaki ei Allah ge wahi ekam yoti Allah ge Quran ge bayan ko dewafa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ekalifan amilla fulakan ebesecce ke vidalen nuwane dina behe gotun ebesecce amilla fulaka vidalen nuwane ekalifan vidalwa komme bas fulaki ekalifan Allah bawa wahyi em ekalifan ke bas fuluga macca ebbes miyek ke bas algon iskok ge nuwa iskok fikam gowana be shirku ei
shiruge tereng mi abadeng edan ei Allah ge basfuluge maccan erum basse iskureveni Allah ge basfuluge maccan erum basse iskureveni ema shiruge teriya abadeng dani egota kitamme mai mi hekkam gaviyas algon men eni hegge bas isnu kureveni e abukurge faanu kam gaviyas adi umaruge faanu kam gaviyas emme mai bebe kanule ebebe kanunge basfula be gotunges niri warjuwen asfawa goi den adi algon men ammis mi hum hada goi ආමුමිස්තකුන් හදා ගවායි තකා ගානුන් තකායි මේ හදා උසූල්තා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කඩාලු ගාෆාව කානුන් තකා උසූල්තා හුගමච්ච ඉස්කුරුන් එවාලිදෙන් කොංචක මේ අලගොන බලාගෙන ගෙනවාන මුස්ලිමුගේ හැසියත තිබෙගෙන මුස්ලිමුගේ හැසියත අලගොන බලාගෙන ගෙනවාන එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කඩාලු ගාෆාව ගොතකා ඛිලාෆන් අලගොන මෙන්නකේ බිස් කොතෙන් අලගොන මෙන්න ඉස්නු කරවෙන ei komme miya ko raisa ko wazira ko adi ministra ko komme miya gunyas isnu kurevena muslimu gotu gatibe ekan algon me visnan je ahmad bin hanbal rahimahullah kayfan vidalwani hadis ke sanada hadis ke sahhakan nistakun enge irwes Sufyan Thauri ke ra'yu ikhtiyar qurami hunna medu timan kare fan ajabon ei Kufa ke ahlu werin balami ganani Imam Abu Hanifa Sufyan Thauri ke ra'yu hadis nu kollaf hadis barem ko me gotakan otas hadis ke sahhakama adi hadis ke sanadu ke sahhakam mistakun enge irwes ama ra'yu hayye ikhtiyar quran Sufyan Thauri ke ra'yu hayye ikhtiyar quran vi ifada mihunna meduga timan khalifan ajabo Allah subhanahu wa ta'ala kitu Quran ko isme tim ifadaine wahi qurbafa falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah ke nabiyaga amru fula khilaf wa amihum birwati washe Allah nabiyaga amru fula khilaf wa amihum birwati washe ebami hunna musibaten as jehidane kama nuwata veendeni azaben as jehidane kama birwati washe එම හදීස් के සොහකන් එගේරු හදීස් के මුති සොහක ගොයි බයාන් වෙෆා ඔව්ව ඒගොයි ෆාබුඩ ජහාෆා මීහෙක්ගේ බස්මික බෝලිමි කුරානි ඒ මුස්ලිමෙක්ගේ හැසිරුම් අලුවන් මන් කුරන් ජේ වරු කමෙන් නුයි උග්ගම් වානේ කමෙන් නුයි කියේ ඒවා වරු කමෙන් නුයි කියේ එම එකන්ත තං අලුවන් එකන් කම දුරවාන් ජේ මිතාංගා තෆ්සීර් ඉල්ම මිදාල වනි ෆිත්නාගේ මුරාදකි මේ ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරවනි අන් තුසීබහුම් ෆිත්නතුන් එමිහුම් බිරවති වාරේ බෑමිහුන ෆිතුනෙන් ඇස් ජහිදාන කම එතාග ෆිතුනාගේ මුරාදකි ඒ ශිරුකේ ඒ මානේ කි එගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ නබියාගේ අමරු ෆුතක ඛිලාෆ් වා අමීහුම් එමිහුම්ගේ හිතක බාතිලුකම් වදේ එබෑමිහුම් එකමුක මච්චන් හදාක් වදියුම් කාරිකම් බොඩේ එම හදීස් තක ඛිලාෆ් වගෙන් වාන අල්ලාහ එකනාගේ රසූලාගේ අමරු ෆුතක ඛිලාෆ් වගෙන් වාන අල්ගොනක ත ඛිලාෆ් වා කම ගවිජ්ජියා හිත බාතිලුකම් වදේ ශිරුගේ අමල් තවදේ දෙන් හිසාමගෙන හදාක් විතාය ඒනෙන් අදි ඒන හුරිගොයි මොලකම එන ෆෙනිදා ෂයිතානා එන විස්නදි ෆාන එන හුරි රංගලක්කම එගොතත්තා මේ විස්නනි එනුබාකුන් නමි හගබුල් කුරේත එන නුබාකුක්කම ගෙවලනි නුබා අමල් තකුරාමි හා කුර්ආන සුන්නතා ඛිලාෆ අමල් තකුරම් දාමියා ඒන ගබුල් කුරේත එන හුරි නුබාකුක්කම ගබුල් නුකුරේ ඒ ෂයිතානා එන විස්නදි ෆයින්නනි එන හුරි රංගලක්කම ඒන අදි එගොතන් හී කුරිකම ගවියස් ඒන එහෙරි නුබා ෆත්තරෙක්ගේ මතීගේ හුරි ගොතන් හුර එන නිමිගෙන් ගොස්විකම ගවානම ඒ අසාබුගේ තෙරේෂේ එන වාසිලුවකින් එදියයි හලාකුගේ තෙරෙන් වාසිලුවකින් එදියයි මූනුකද අලිෆානුගේ තෙරෙන් එන වාසිලුවකින් එදියයි එම විශ්නජේ කම අබදුගේ හයාතුගේ අභාජ්‍ය වෙල්කම එන වාසිලුවකින් එදියයි එම ඒගොතන් අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ අමරු ෆුලා ඛිලාෆ් වා මිහුම් බිරවති වාරේ ඒගොතන් ගිතු තෙරිය බාතිල වදගෙන් ගොස් එන ඒගොතුගේ මතීක හලාකුගෙන් ගාදානකම බිරවති වාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීතු කුර්ආනුගේ ආයත බාවල වැෆේ බයි මයි අල්ලාහ් රසූලුගේ අදීබුන හාතිබ කිබන් රිවායගෙන් මනි එකලේ ෆාන් විදාල වනි තිමන් නමෙන් එද්වාපු අඩව හැෆිම අල්ලාහ් නබියා මි ආයත් කියවා විදාලවා අඩු කීතු කුර්ආනුගේ අල්ලාහ් මහි කරවනි ඉත්තඛදු අහ්බාරහුම් ව රුහ්බානහුම්
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله وحي كربني إباميهم إبهي يهودين النصارى إباميهم علم ورنا ألورين الله فيها رب تككم غهد هدافه يهودين النصارى إباميهم علم ورنا إباميهم ألورين الله فيها رب تككم غهدافه أدي نصارى مسيح ابن مريم عيسى के फानवस अल्लाह फी व रब्बिकम का हदाफी एकम के बामी हुन अमर कुरगे मनी एम्मे इलाह कं अलकन कुरमारे एम्मे इलाह कं अलकन कुरमारे ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकदांगे फी व अलकन बे मुहग्गो के बा हिने बसिदा कुनवे एकदांगे हुस्ताहि वंते बामी कुरा शिरक तक बामी कुरा शिरक का अमल तक एकदांगे हुस्ताहि वंते अल्लाह सुब्हानहु व तआला नि आयत के बयान कुरबनी यहूदीन नसोरा यहूदीन एमी हुंगे इल्म रिंता एमी हुं रब्बुन तहकम गमी हेदी एकीने एमी हुं पुना बस एमी हुं कबूल कुरान एमी हुं अल्लाह हलाल कुरबी कम हराम कुरीमा एकम एमी हुं ई हराम कम के बलागा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम कुरबी कम एमी हुं हलाल कुरीमा एमी हुं एकम हलाल कम के बलागा इल्म रिंग एमी हुं हुर हकम निम्मन then nasorang emi hum gati bi tere gati bi alwering ei rahibun ei falli hadagen abadu alqam gati be emi hum punachi gabul kon dini gotum emi hum mikam muga hukuma kimiye bunafia emi gabul ko kengedan emi hum rabbun tahe gotuga hedi kam Allah ayat ge bayan korban Allah fiya rabbun tahe gotuga emi hum hadafu adi ibn hatim kay faanu मिरिवा कुरबनी मिरिवायत मन में अडवे ही में दोहना भी हमें आए के वावी दाड़ वाडो एकडी फान की इस्लाम वडागत में पूरी गना सोरा है इस्लाम वडागत में पूरी गना सोरा है एकले एक फान ए मजली हुए इन नवाफा मिदन नमनी अल्लाह का रसूल है तिमन में के इल्म वरिना अलवरी नकं अलु कमें नुकुरम है एमी उन तिमन में अलु कमें नुकुरम है तिमन यही तो अल्लाह के नबी या हदीस को कुरानी एमी हूँ अल्लाह हराम कुरब बिकमें हलाल कुरीमा तिबाने ए हलाल कमें को तो नुदे के मुहैये अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हलाल कुरब बिकमें एमी हूँ हराम कुरीमा तिबाने ए हराम कमें कम को नुदे के मुहैये यही तो अदि मुन हातिम विदालवानी नूने कंगे को तत्तिवन में बलागन में को तरे देखे den hadis pun fatilka ibadatuhum eyye mi hun alqan kurmaki emi hun Allah fiya rabbun tahi ko tuga hidmaki eyye Allah subhanahu taala engemi ko taka khilafan emi hun basse hun Allah kande ulu ko taka khilafan emi hun bas gabul kurum ey rabbun tahi ko tuga emi hun hidmaki Allah fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ey rabbun tahi ko tuga hidmaki alqan me subhanahu alqan timan men ehem farait tak alqan men nukuram hai alokon ga kurave ta tafatu goigota alokon kurma kame kan ifat ga sajda kurmen nune Allah khassa ibs kame ekadanga makhluwa kan alokon nispek kurum ei ham alokon kurum ge farata e tashriw kan taka tahkim kan tatang Allah khassa kan tatang ei ekan tatang alokon ehem farait ta kan nispek ko e farait ta kun kanda ala shari kan tataka shariat kan tatang adita hukum tang efaratun kadala hukum tang algon men balagan fikam gawanama yang algon kiaman terik ada ko fikam gawanama ei emi hun algon kurum ei emi hun rabbun ta kam ga hedum ei ge mane ki ayat ge mane ki ei Allah ga nabiy ayat ko to bayan ko de ba ei ayat ge mane ki ei emi hun algon kuruma ki emma egota matifanti ge mi hunna matifanti tahu ge mi hunna Allah subhanahu wa ta'ala halal kurabbi kame haram kurumuga adi ekalaanga haram kurabbi kame halal kurumuga algunum e fadami hun kiyaman trikan ada ko gene nuane Allah halal kurabbi kame ei halal kama ki adi Allah haram kurabbi kame ei haram kama ehim farataka kuravene kandata gennu ei kiye ehim farataka kuravene kame e de faratuge hukumuge dashun usul tahuge dahun den puri dunya wi kandata hukum algon nerevida दुनियावी का अंतर तहुगा हुक्म अलगोन ने विधान एकम शरई एवस कमेंग अलगोन ने खंडे नेड़े नामिल लेगा अमिल लरा या खंडे नेड़े ने शरई एवस कमें इदे फरातुगे हुक्म कानुले
Qur'an sunnatu ge irshad kanule algon men amilla rawiya kan algon syar'i kan kada nere dunia wi kan tatta algon menna maslahat niya kura gote matin bayan kura widan dunia wi kan tatta ema mi barabboda algon wistan je kame mi barabboda feturi fawa kame mi algon nus enge mi kan tatta mi hen dair ko mi kura veni shirku ge amale kame algon menna kan nege hagigatuga e farait takme kada ala kan tatta algon mi balaya gannani mihar algon fenna ne mi kan tatta ugubai taka kanul uqubata mi huriya ecce mi hiri algon fenna kocakan algon amal prom midani Qur'anat sunnat tanuni kocakan amal prom midani wad'i qanun takam amal prom midani amillan hadafuri kissa ever hema Qur'an hukum ko takan otas Qur'an ko tibakkan kurima ikkanda kama ko hen ada ben algon family de zine kuri mami heka farus ka ko forum ya zine ko fi kam gawana magaja ko mi fennani hen ada bedde qazufu ge haddu adde faru jahan emi unna fenna wakan ja adi evs go tak kamin nukon hunna mi hezine ko fi kam gawana sate ke faru jahan jahani kine ila evs ka hal ihsas evs no agota evs makar mihiri mi algon men gete kan tatang huri gon qanul uqubat go kan tatang huri ni Qur'an sunnata ko takan nu adi eheni hin kan tattav syar'i eheni hin kan tattawge hukum tabsuri gina fahara gina kan tattang huri Qur'an sunnata ko takan no kam algon men naki muslimu dawlate egotang ekan tattak ko famihiri qanu tang egotak khande edi famihiri algon men eti balagen fikam gawanama yak kiyamantir kan ada ko fikam gawanama ei shirku ei Qur'an sunnata khilaf wegen edaniera Allah subhanahu wa ta'ala khandaidu hukma khilaf wegen edani Allah subhanahu wa ta'ala khandaidu shar'a khandaidigen khilaf wegen edani ema ekam wadigen dani shirku ge teriyan kam visna jena ad devana kamakan ilmarin bayan kurabani algon men mi mujtama terega hur shirku ga amal tahuge terega mistam ko ulai shirku ga amal tahuge terega sura kuram direchi ge sura kuram mi algon men terega mi hattu fana gosbo kamen algon men na fenna ne mi school tahuge se kannu koren kiyeve kamaka isnoe darinnak mi kiyawa westeveni em muhimmu kamakam nani e photo tak kuram direchi ge sura kuram ekannu koram miharu kiyawa deve kam kasnoe er diinuge manakol fo kamen ege terage bejihe kommen ves waddagen nuniyaka algon mengenaka maksud vesting hasil kurega kam egotam mihir kan tarawa re bifa mi ekam ko algon mi islam mujtama ke ekam ko algon menge huriha kam diriyolum ge huriha kam re ifa mihiri mulin kan tatta khilaf sura kurahum mi shirku ga amalege gotuga yoti etang hadisek ga mutawatir ko sabit wen asfehri ekan tatta no korennen algon mennaka kudinna kiyawa estega qudusiya hadisek ga Allah subhanahu wa taala wahi korowani waman azlamu mimman Allah subhanahu wa taala wahi koron qudusiya hadisek ga emiha kabura wakin aniyaverikam bodo mi hakika koye waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا تمن الله के खालगु कुरा बुमा एगोता खालगु कुरा मसक्के कुरा मीहकम पुरा वकिंग अनियावरिकम बॉडी का कोइए अले एना मोड़िया जर्रे एना खालगु को बलारे नूनी रेवी ओट्टरे खालगु को बलारे एना नूनी गोदम फुकन नवस एना मोड़िया एना खालगु को बलारे Allah subhanahu wa ta'ala gonjas sawala bahamati sura kurabung ay Allah subhanahu wa ta'ala kami sura kurabung mi annani khalqu kurabung ge bayge gotuga khalqu kurabung ge bayge gotuga mi annani sura kurabung ay Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fula khas kami kadange insana khalqu kurabung ge kuringe me frutama sura kurasawani Allah ki Qur'an ge wahi kurabafani wa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha ekalaange tiyabami hum rahimu tahuga ek tiyabami hum ge sura kurasawai ekalaange irada kuram bigotaka sura kurawate sura kurawwafa den
इंसान खल्क कुरबनी එහෙම සූර කුරහුම කී ඒ खल्क කුරුමුග වත්තරෙන් ඒ සූර කුරහා මීහා ඒන මසයි කුරණි අල්ලාහ් खल्क කුරවා ෆදායින් අල්ලාහ්ගේ खल्क කුරවුමා වත්තරුමා අල්ලාහ් खल्क කුරවුමා වත්තරුමන් ඒන මසයි කුරණි එම ඒ වරබ්බඩ අන්‍යායෙන් ඒ අල්ලාහ්ගේ ذات වල ખાસ වෙගම් වාකම ඒන ඒ දමා ගන්නනි ඒ වරබ්බඩ අසාබලි වෙගම් දාන කමෙන් ඒ ගියාමෙත් ඔහුගේ එම්මේ ගදෆත අසාබ අල්ලාහ් දෙවවා බය කී අල්ලාහ්ගේ ذات වල ખાસ කන්තත්ත ලිබිගන්නම් මසයි කුරාමි එමි හුන්නගෙන් එම්මේ ගදෆත අසාබ දෙවවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ මියක කුලදාන මාන කන්තත්ත කෙන්නෝ හරියට ඒන ඒ මසයි කුරණි අල්ලාහ් خلق කුරවා වත خلق කුරාන් එම සූර කුරහුගේ හිමෙනිගෙන් එදනි خلق කුරවුම්ගේ තෙරෙයි වත්තරෙගේ ගොතුගා එම එකන් යති මනා කුරවා දිරේ එක්ක සෙච්චිගේ සූර කුරහුම කී අය වන්නන්න මුද්දවෙගෙන් වාන කමෙන්නෝ ඒ කියේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා මනි අෂද්දුන් නාසි අසාබන් යවුමල් ඛියාමති අල් මුසව්විරුන් අෂද්දුන් නාසි අසාබන් යවුමල් ඛියාමති ඛියාමත් දහුගේ එම්මේ ගදෆත අසාබ ලිබේන බයකි الذين يضاهئون بخلق الله الله خلق كرما وتر ومسي كرامي وتر كرم مسي كرامي الله خلق كرما مس وتر كرم مسي كرامي سورة كرما كي اي الله خلق كرما وتر كرم مسي كرامي مسي كروني اما سورة كرما وني ربنا منا كريفا وني شيرو گترين عملك گوتو گي وني بيان كريفا Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah do emme gadafata azab devwan ebbaki surah qur'an direechige surah qur'an hama ifadai rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qur'an mani kullu musawwirin finnar surah qur'an komme mihak wan narakage surah qur'an komme mihak wan direechige surah qur'an komme mihak wan narakage yuj'alu bi kulli suratin sawwaraha nafsun ena kurai komme surah kan Allah qiyamah do furane dabwanete yu'azzabu biha fi jahannam නරකයේ ඒක zariyan එනං අසාබ් දෙවි දෙවි උනානේ ඒ කුරහි සූරා ඒ ෆුරාන අලවාෆ නරකයෙන් එන අය අල්ලාහ් වද්දවානේ වද්දා එනං අසාබ් දෙවි මට්ටක ඒ සූරා ලම්පවා නරකය මිහිරි වයිදුගේ බස්ෆුතන් ආස්වා මි තෙදු හගීගන්නේ තෙදු හගීගන්නේ හැම එෆදාන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරවනි මන් සවර සූරතන් ෆි දුනියා දුනියේග දිරේච්චගේ සූරා කුරහා ෆිමීහා direechge surah quraha fimiha kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh ena qiyamit loga taklifu jessenete ya furana eluma ena taklifu jessenete ekam kena kam nupura wen kulatane nuane taklifu bima la yutaq kulatane wegen nuwa kamegge taklifu jessuma ki boduwegen wa azaben ei එවකන් දුනියේ අල්ලාහ් එවස් නෆ්සක ඒ නෆ්සක කුලදානවගෙන් නුවා මින්බරෙක්ගේ තක්ලීෆෙන් උජස්සවා අල්ලාහ් කීත කුරාන කන් ගවාෆති ලා යුකල්ලිෆුල්ලාහ් නෆ්සන් ඉල්ලා වුස්අහා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවස් නෆ්සකන් ඒ නෆ්සන් නුකුරේ වරකම උජස්සවා නෆ්සන් නූෆුලේ වර මුරේ උජස්සවා නූෆුලේ වර තක්ලීෆෙන් උජස්සවා ඒ නූෆුලේ වර තක්ලීෆෙ ජස්සම කී ඒ බොඩවගෙන් බාසාබෙන් ගියාමෙත් දුවහුගා ඒනාය दुनिया के सूरह कुराह फिमिया दिलेचे के सूरह कुराह फिमिया एने तकलीफ जस्सवाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला या कुरान एलो मैं किनेंगे ना अलाने कुरान किनेंगे अलाने एमा दिरेचे के सूरह कुराह किमिहा मुबाकमेमी नुबाकम बोडवेगम बाकमे ग्यामे दो का अजाब वर्ग देवेगम बाकमेमी अबुल हय्याज विदाल फनी अडी के फान तिमन करी फान विदाल वे तिमन ना खरे फान फोन वंगहिये ekamek kurma timanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikamek kurma timanna kali fan fono bangai ei allah tada suratan illa tamastaha ei direechge sura fenejjiya qurha fotta fenejjiya e fuhenula du konla wala qabran mushrifan illa sawaitahu adi uskun hedi fahuri mahane fenejjiya e bima hama kolla funu yadu konula mi hadis basfulu gamini sura mi ho qurha fotta fenejjiya fuhenula du konula fuhelash emma e sura kurahuma ki ei miha bodu kamemmi shiru getere wadigen da kamemmi alwan geterega rabboda mashhur e bes kamek kam ganu deke mikame amma tibe tibe fe photo lenge kuraha tireche manzar kuraha nuba kam bodu gamba kam school tahuga hama kudin labba se kantange kuran kurwa ki wede kam kaisnu e emma mikankan mo alwan rakka tere wanga beje emma dem bihar ni nani
ilmeringi medua khiyal tafatun hedifawa bay masalata mikama behegotun ei misalaka camera ennege photo ei sura kurhum giteriya wannane ton watan wannane to yar mikamuga ilmeringi meduga miya bahusu hinga famiwani camera miden fahun ijad kuraifawa alate camera ennege photo ge misalaki bayin ilmermi vidalwani ei hama logande kurmacham mi hakweru ge misale e logon kurmatinge na dairang hisab filagan diye logon kurmatinge hunna ro hunna ni ena hama ena e camera enaka photo hama ena e kurhuman nune ena e hama ekama ko camera naga photo e camera ge terege inha hida ko e masale nu ei ki ekama ko e print ko fikamu gawanama erum photo kurhunge direchi ge sura kurhunge hukuma badigen dan ko bayin vidal february print ko fiya demihar ege bahuri bay zururi kan taka kommehem bes e print kuran jehe halittange bahu misalaka passport hedduma id card hedduma nota form ta gajehuma ifada kan taka miyad duniyega uriha gawmek gawas ekan tanga algona kurang ebe jehe mulitama bule kamu gawana ema ei majburi halat kam algona bala ekam ko ekam bes algona biha bodaka durwe to balen jehna durwe minbarakun ama e durweven ovva egetara wadigenwa egetara komme bes wannan jehjiye haalatik algon megetara wannani misalkan salame beven ojja salame beve to masai kure ei bodukamak kamugawati ve ekam algon salame banga bije giyamet bas eboi giyamet bas eboi giyamet dogur azab to gawa kami dalil to galiga bayam vegen ediyai kudakamen num mikama kiye ma algon visna fikuru puran jihe kamen mikama ki isna fikuru puran jihe kamen mikama ki emma egota dire chihige photo algon kurahagen wane dire chihige photo kurahagen wane den mihar bayin islami gawmata huga misale kudina kiyawa den mattaka kuda kudina kiyawa den mattaka e bahure den bay foittan hadafa e foitta huga misale dire chihige nan tabayan ko difa e chita bayan ko den e chihige photo gene se bahure ege hukum nanna gun hadafa mane ki सीधा दिरे चकन वागोता मिसाल के इन्होंने खारम बाय उन्हीं को लाफ तेमे दुगा उस जागे लाफ वत लो ने फाइ नुला गोता मूनु का लो ने फाइ नीना गोता हदाफे बोरे एक दिन नंगे ये मिसाल का हिमार कन बता अहिक कं बयान को दिन मट्टका ये मिसाल का रबी बाय फुट्टा होगा हिमार क्या नाम बुनदीफा नोता अहक क्या नाम बुनदीफा as kurahafe bainde egota sida sura nuagota sida sura nuagota nge bahure egoi bangil mere hudda kurawa emin baru ei den kiyawa dinu mattaka ei kudinnan eti bayan ko dinu mattaka ei ko chekkam bayan ko dinu mattaka emin baru hudda kurawa se bahure bangil mere egota misal kan hedane ei direchegge sura sida hamanwagota egotan hedidane ekam sida direchigge sura hamawa gotan hadafiya den ge hukum annane ege hukum annane den ibn abbas suwal kuragunu mi manzar wacci kurahumuge masra be gotun misalaka irosse manzar iru ara manzar nota rahegge manzar ekhala manzar tak kurahuma be gotun ei masale nu ei ki eku direchche nei eku nide direchche emma dire ichenge shamil nuagota manzaro ichi kurahun gas ichi kurahun ei masale nu ei hudda dire ichi sura kurahun getere kanana emma dire ichi sura algon kurahagen nuane algon bias bodakan ekan tattakun algon durwanje bias bodakan ekan tattakun durwanje ding algon men durwan masakit kurima Allah taufiq wasdeba arfa'atakum salam iblis bebe ni hagiyatuga algon men fa'atakum buruwan masakit kurima ei fa'afate kam misal kan algon men ebe enge kam algon masakatin no kure kam salam baka salam ibn taufiq nulibe automatic kum bakan taken no eiki heo kamuga maga kam mi hakan nudewene automatic akune nuba kamegge nuba maga kum algon salamatin no ben automatic akune egotakan no Allah dunia mistakum labba imtihan oti imtihan ve gotuga meti labba briha insan mi dunia ke labba meti imtihan ke gotu hewmagan algon men hewmagun kuriya deveni vesal gon men amille gadala masai koggen nubama kun algon salam deveni vesal gon gadala masai koggen algon men ge masakkata do kon labba Allah subhanahu wa taala
ස්වර්ග හොදේනි අලගොන්නෙන් පුරා මසක්කතෙක් ගසවු නරකෙන් සලාමෙක් ගස්ලෙවෙනි අලගොන් පුරා මසක්කතක් එම දුනියෙන් යොති හොරියාකමක ස්වර්ග හොදුම මසයි කුරමස්මති දුනිය නරකෙන් සලාමෙන් මසයි කුරමස්මති දුනියෙන් කොම මිහක දම් ඵලෙ ලිබෙ ෆමියොති ඒ දම් ඵලෙ හැම වෙගෙන් දෙන් දාජේ නතිජාය දෙන් ඒ හිසාබ ගොස්ස දෙන් අඹරෙන් විතරක් දෙන්න හදවේනේ දෙන් ඒ ස්වර්ගයේ මග හොදාක නරකයේ මග සලාමෙ එහෙම ඒක කුරින් අලගොන්න විස්නාති කුරකෝ එකම් කම සලාම වම්බි ඒ ෆද කමෙන් නුබාකම අලගොන්න ෆ්‍රිජ් එකම් සලාම වෙවේතෝ මසයි කුරම්බි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන්න මගුදක්කවාන එකම් සලාම වෙ අලගොන්න මසයි කුරා කම ගවෙජ්ජියා විසාරකම් අලගොන්න මරන්නේ අලගොන්නගේ දරින් පූරක ෆෝනෝ එක නෝන්නානේ කුරාන් හුද්දනු දී එකම බහුරයන් බෑවර කුද හැම දීනි කුදින් දීනි මිස්මිහුන් දීන ලෝබි කුරා මිස්මිහුන් එමිහුන් දරින් ඩබ්බ එකන් තත් නුකුරුවා බහුර ස්කූල් බස් අම කුරවේලා එකන් තත් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගීත කුර්ආන් බංගවා ෆෙව මන් යත්තකිල්ලා යජ්අල් ලහු මඛරජා අල්ලාහ් තක්වා ඉරවා මීහා හුරිහා උඳගු කමකුන් සලාම වන්මක අල්ලාහ් දක්වා හුරිහා උඳගු කම ඒක හල් දක්වාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ රංගල උලෙන් මසක්කේ කුරාමීහාය රංගලවම් මසයි කුරාමීහාය හේවකොන් උලෙන් හේවකොතන් උලෙන් මසක්කේ කුරාමීහාය හුරියාකම ගහල්ලෝ දක්කවා එම හුරියාකම ගහල්ලෝ ෆෙන්නා රංගල උලෙන් මසයි කුරාමීහාය ඒ හම ඒ මජ්බූරව ෆොන්න කන්ත තහුගේ සල්ලෝ ෆෙන්නා මජ්බූරව ෆොන්න අලගොන් වෙන්න උස්තාද කියන්නේ වාකෙන් එනා බේරද්දාන් ජෙහිනියන බේරද්දාන් ජෙගේ පාස්පෝර්ට් හදන්න ජිච්චේ पासपोर्ट के जहाँ जेब फोटो एना पुन्ना गान के हमने फोटो है फोटो इतनी मन जाए फोटो जहाँ के दाम जगह तिवन दान एना नुजे ही फोटो है पासपोर्ट फोटो है नुदिंगे ना जहाँ एम फाउंगे ना खुद दरी पुनी इंगिडी के निशान जहाँ के पासपोर्ट होता है इंगिडी के निशान जाएंगे ना पासपोर्ट होता है एना दातक में ना दिए ही मगो देख के भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एम भी माँ एगोतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मगदक्कवान एकमकम मसक्के कुरामीहाया एकम मसई कुरामीहाया विसारकन अलगोन हम एगोता दूकोल्ला एकम को विज्जकम के नुफन्ना अलगोन के दारी मिसाकाल में दूकोल्ला स्कूल अब दसमी को एगोता हम ए दिरेची सूरत कुरहुमा एगोता देंगे तिबन आदे फे कुदिन हम बोडति वे नेरो से कुदिन हम जिहेर में दसु ए दिरेची के सूरत कुराया रीति को कुरान दन्ना कुदिन हम ए कुराया नहीं हमारे बस जिहेल में देती दिरेची के सूरत में किया बोलो फाफ एकम इतकम विस्नारा एकम कुडई रुसुरे कुदिन ए तरबियत वगुन दी फहुर नमा एकम कुरन जिहेलुम माने कुदिन इसने वरु इमा जिहेलुम माने कुदिन එහෙම අලගොන්න මෙන් මගු හොදන් ජීහෙ රංගල්වාම් බේනුම් වා නම ඒ මගු හොදන් මසයි කුරන් ජීහෙ අලගොන්න මෙන් මෙහෙන් තිබ්බෙන් අලගොන්න කම්මගේ ෆහිව ගෙනන නුදා අල්ලාහ් හතරතක් ඒ රංගල මගේ කම ගොවියස් ෆහිව ගෙනන නුදා ඒ රංගල මගු තස් ෆහිව ගෙන් දානි අම ඒ මගු තකම් මීහා මසකේ කුරීමා ඒ මගු තක් කොටම් මසයි කුරීමා ඒ මගු තක් ෆහිව ගෙන් දානි ඒ දුනියේග අල්ලාහ්ගේ හිදායත් වස්ෆිතුල්ගෙන් මිදනි ඒ හිදායත් තකබයක මසකේ කුරීමා අල්ලාහ් කුරදු මන්ත හිදාය බිම්මතිගේ මිස්තහුගේ තෙලේග ෆතුර වා මිස්තහුගේ හිතකම් හිදායත් දක්කවන් එකලාගේ කුරදු මන්ත එකම කේබු තකන්දු අල්ලාහ් එකලාගේ සුන්නයි බිම්මතිගේ දවවා ෆමිවනියේ bayak masakke kurima hidayah vesfetur genda tang Allah din vesfetur gendani bayak masai kurima evs bayak wa din taka masakkate nuko fika mugawana mule mujtana no baru go sama imtihan no baru genda automatic aku islahan mane evs mujtama ama bayak teduwe masai kuran jeni islah takaris mb ma ekan kitang oti egota emargon me mikan kama fikur ko visnan jiheba no bayak kambodo ge ba fa fe midre chi sura kurahuma ki mikam algon men salam ibwan jihe algon me darim bes mikan kam salam kurang abaje e yakudin bodetiwa ambara yakudin ekam duru ko fabeti mon beti bu mattaka ekam geteren algon du ko la ekam gawana ma yakudin bodetiwa kem bes kan tat qur'ane isnewaru me se kan tat qur'ane adem mere ni sarum me ke darusun marani den baki uri kan tat shiru gamata den andare yak insyaallah bayan qur'an adem suwal mo be pelaku suara problem